Kadi kejuk jong ke social media, bat kejuk jong ke Instagram ke bangyong. Instagram, Insta, mentah-mentah, instant, mentah-mentah. Ki kon samla ki jongi ki riam hagani kabaki that ya galong renyeng. Ki that ya ka im kayat kayeng ke jongi kim buram shu yano. Tang namar balai ban yo like. Oh pi ba briu pa man tagasngi. Oh itanat pa ya pi man tagasngi. Baladadon ki briu ki ba pen ya pi. Oh ka donu chungi kapang. Ban ngin le ya ki ai tang baki tai kin ong ish itanat pa ya pi. Ban ngin persyang ban ong ngidon hagi WhatsApp group ki chungi wala ngim dei te kum ta. Ngis ngau thu baga nong rim chungi kam dei kum ta. Ngi persyang ban le ya ki ai tang bakatai ke kenhon kan pediang yang ni. Apostol Paul wong aga siti ke jong u sigi Galatia kalau nong bening kong ke dekat ke besipau. Ho ngate ngampen bor yano. Nong ngawat ya kata ka like lani ke jeng itanan ngawat no teu bleu jonga. Hatu kam labiang di parlok ke jonga utrai ki para benget ki bayen. Bala da utai ubana jorong ubalong ublay jong pi wong kon I like what you're doing ngak comment ngai tanat ye ke jingle ke jong pi tam labiang